Ka shua edhe në kolem shejkh pred da počne so predavanje, ders, po ime shejkh Nebil od Kuvajt, veli, o luđe, kad dođam vika od grad, od džamija, vo koja džamija ostavив dete 12 godišnjo da gi klanja na džemat koji broji nad 1000 džematli. 12 godišnjo dete, a vodi 1000 džematlije. Ma reče, to ne je čudno. Jedno dete da vodi 1000 džematlije. Туку što je ušte počudno i pointeresno je što ova dete, njegovata majka je Amerikanka. Amerikanka koja primila islam i koja se posvetila na verata i njeziните деца ги puštila vo islamski škola i tije deneska dete, muslimanče, Amerikanče, da vodi džemat vo Arabija, na luđe koji imaju majčin jazik arapski. A Pejgamber sallallahu alaihi wa sallam kaže: Inna Allaha la yarfa'u bi hadha al-Quran aqwaman wa yada'u al-akharin. Navistina Allah s ovaj Kur'an i s ova vera će gi vozdigne nekoj luđe, a nekoj luđe će gi poniši. Nekoj luđe će gi vozdigne s ovaj Kur'an i s ova vera, a nekoj luđe će gi poniši i će gi posramoti. على طفلها الغالي أيا أشفق من الأم على طفلها الغالي ظفر من تنجى بك وفي رحمتك ما زال ظفر من تنجى بك وفي رحمتك ما زال